Sobat Nusantara, pada edisi ini kita akan menampilkan persembahan Lingkung Seni Mahasiswa Universitas Pasundan karya Bapak Rosikin WK SSN MSN dengan tema ngawujudkeun pangaruh nu nyata jadi lulusan nu nyantri nyunda nyakola pikeun Indonesia Emas 2045. Selamat menyaksikan. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, berlayar malam, lancang berlayar malam, haluan menuju lautan dalam, haluan menuju lautan dalam. Denda
Tundeko Gimana bunga awe awe Tiap kita Rumah-rumah Tundeko Gimana bunga awe awe Hoke 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 rio Hoke jongke Jongke rio